Anya tara aramida lagi ti pulis dito balay nanang. Uray siya. Diyak mo anak ko. Apay nga ron pinastrik yu ida. Kaya't na kayo kano ang makasarita. Anya, At dala kano napatid asaludsuden da kayo kan bakit mo. Iso nga ayabam ni Valerie, tasanghuan nyo ida. saan? Sana mabalin nanang. Maibalot sa amod da Rafael kan Valerie, tata. Apay ka now. Diyo ka din nakita dagiti pulis anapan kita balay da. Anya ti baso daya. Ada ka di inaramid da asan anasayaat. Tidamag ko, intaray da kano ti kwarta dagiti investor da. Investment scam kasla ko nada. Anya, Isugayam nga masinso adagos ti biyagda. Immado ti sanikwada. Taadunot gayam ti linokloko da tao. ay una yan. Ay gidya mo amangan mo isuda ti mastermind. Kasi damat nga ron ano kasta. Anyan tulangan ti masakbayan da.